Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rin sa zeme ko na pumangai dale. Assam pui pe zina Udesna Bora ne na mai kum Miss India Supermodel International tingkum sang razang kai ket ke winner ngoi lang be zai ka zai lang be ngam ni dale. Aipo beauty pageant ze ngoi lang be zai ka zai lang be ka pa be Mr. Miss Mrs. Supermodel International tingkum sang razang kai ket se Dream House Production Lucknow UP gine bam dale. Zai pakana be ngoi lang be zai ka zai lang be first runners up Miss India Supermodel International tingkum sang razang kai ket Striya Talwar Bopal puine ludale is sale. India magu former Prime Minister Karaibege India magu Prime Minister te gabe Dr. Manmohan Singh danai habai ke zekru ko chum summai ge India ge roki lang be All India Institution of Medical Science AIMS ke pungai lu bachang AIMS go official ne zinai habai ke zekru sro kamai ge saze former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ze dengi tingi gurarit kinan raza lale is sale. Zai Dr. Manmohan Singh gu condition stable EBB la leze AIMS gu official ne zinai habai ke zekru sro kamai ge sale. National Socialist Council of Nagalim NSNIM ne center government na Naga Peace Talk dedam surai lu bachange tanai habai ke zekruming rima ge saze NSNIM anui gu Naga flag Naga gu pipai zai constitution Naga ga dai hang hindi le si kwak lui lu rahang sakai blui ze kada be solution a luma kulai ze sale. Anui hal menana chile NSNIM nai Government of India Framework Agreement kapai ke zi kuchum tingkum changna za kraming yege Naga Peace Talk hangje gane sign te gaidale kana na maria changbe Naga solution honglak sabam beze NSNIM na saze Naga solution ngomak sabam beze Indian government gu decisive policy panuining sing shabe gane te inrui za zai anui Naga magu historical zai political right dongara te zala lei za sale. Assam government zinai habai ke zikru stro kamai ge saze namai kum Durga Puja ngige COVID-19 thing rahang jegne SPO Special Operation Procedures zai COVID-19 protocol nai guideline hinde ke chibe kai gai dele kane apu Durga Puja ngi ka kene gari accident fuge tebe haiming sila lei za sale. Assam State Emergency Service gu report sai suize road accident gari fuge ne gari accident tebe punina rogai chambe luigumze case haiming za daike chile ze sale. Zinai bai ke zikru stro kamai ge Eastern Liangmai Naga Chief Chairman Association nai Ahanrok Chief Chairman Association ne zinai ge saz Liangmai Naga kadai ge kloge poppy cultivation rehutlo ze bangwe mane bangka ne anu ye jimna ne kasya bam fuge tilungai ze bambe ze ne Eastern Liangmai Naga Chief Chairman Association nai Ahanrok Chief Chairman Association ne Liangmai Naga kadai ge kangpokpi nai Senapati district lungge lingra phuta dele ze samria gai dele. Bangladesh kadege Durga Puja Hindu megu ni dize ni bege punui tak shamene Hindu megu kulum kiten siawangze hatu petkene Hindu me minahang madai chai lubachang Bangladesh Prime Minister Srimati Sheikh Hasina na saz apoge Hindu megu kulum kiten siabege ka zomelei nadu lun makulei za action lugulei za sagalu bachang danai baike zikruming rimai gedu iskon kachebe Hindu megu kulum ki Nakhali district Bangladesh ke punui luisi makpa mina hai sina wangluze tensian Mirang Ketsarai delay is sale. Union Health Ministry group outside Swiss India ke COVID-19 raritne draws a positive test pen memina changkruming use high squeeze reaction ke medu positive test petele. COVID kanravagene idai di me recovery znaite zemina changkrosin az high test set rocket me idai di delay nakate ze India longya COVID kanravagene idai di me recoveries planetuz kro ko chumze lakhim ro ko chumze changria squeeze high squeeze reaction rocket me idai di delay ze sale. Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive go report sai suize COVID vaccine re kabla lumeteuze pro resqueeze noze lang kai ka chumja chang reaction noze hamadaiz ming me kabudele is sale. Manipur State Health Department go report sai suize zinai bai ke zekrus ro kamma ge Manipur ke COVID case ka tibe test pen me mina react set me do positive test petele zai mina hang no COVID rit ken chai di delay Zai COVID kanravagene idai di me recovery stage zemina hakete set me idai di delay zai nakate ze Manipur ke COVID rekine idai di me plan te ze laket changkros quiz hai chumje cross rock me idai di delay ze State Health Department sale.
nalang betul ze Manipur ke COVID-19 rate ne naka tu ze nraza ba active case ne mino sangket ze hai madai ze kai ka no me nrola le ze state health department na sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys ang kinga ni mele indu to de le